بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مسيب جلبة الدبه إذن أرد عند كدي درس مدين وودون بلوغ المرام من أدلة الأحكام ابن حجر العسقلاني. hande ko hadith sappo e jowabo on wonden immitade muɗum inni wa an ummi salamata radiyallahu anha qalat qala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam alladhi yashrabu fi ina'il fiddati إنما يجرجر في بطنه نار جهنم متفق عليه. الحمد لله. يتامى نين سلمة رضي الله عنها الله ولبه قالت بماكي قال ماكي رسول الله نلاد الله صلى الله عليه وسلم يدير من دوما وسلم ويسنبه الذي يشرب ومن يرى في إناء الفضة إميرهم كالسي إنما يجرجر عنده كهينو قلتا في بطنه كان الريد مكة نار جهنم قيت جهنم. بإني وعن أم سلمة يتامى إنين سلمة رضي الله عنها الله ولام به قالت بماكي قال ماكي رسول الله نلاد الله صلى الله عليه وسلم بيدر من دوما وسلم ويسنا به الذي يشرب من يرى في إناء ميران الفضة كالسيجو ميران كالسي ونويرنو دنو نياندين كأصل كونغول عرب نقول ونا كالسي كو خالص وني أصلون كونو بولو فوتا إناي كالسي sabu pronunciation بماكي إنما يجرجر عندو كوينو قلتا في بطنه كان الريد مكو نار جهنم كويت جهنم متفق عليه. حديث وانكو فرطادو يسلو قلمود الذي يشرب أمونو يرى دوهنو عندا كويت يشرب كو شرب يشرب فهو شارب كو آدن يرو ما وند يرد ما يردو ما يرغل غلانغال يرغونغول الذي تهو الذي كو on hino jetta duhido hino jetta suddido no jetta mawdo no jetta kecco simini kecco minnali paykun hino serti kecco e paykun goddo no wona paykun hara on don helli faaka ara sariyaji di waddaki goddo no wona kecco hara sariyaji di no waddimo wano mo duubi sappoy e jowi jeego jeddi jetati jeenay nogay no wiye kecco ndon haray sariyaji di waddike mo al ahkam ash-shar'iyya wiyete ko al ahkam ash-shar'iyya jonnon on tigisi yari alladhi wona duhido wona suddido do kadi ko fanda konko julbe ben woni ko fanda fi hondum sabu on jangino hadith ko feƴƴi la tashrabu fi ina'i dhahabi wal fiddati wala ta'kulu minha fa innaha lahum fi dunya wa lakum fil akhirah. On jangino on don hadith jonnon o hadith do
no jokkondiri on ɗon oɗo no yewtude fi ñawore parati hum paani hum taasi hum koppe hum glace hum kono hara ko kaalis jon noon alladi yashrabu on mono yara sa ndaari ka yashrabu ɗo on mono yara a innay ñaamete on tawaka haray ko yargol ngol tun tawa haray ñaamete on ko ñaami ɗo wo ko ñaami ɗon haray hino sella si on tigi ndaari oɗo ko wiɗo alladi yashrabu on mono yara ɗon c'est à dire kala façon ñaamete mo ñaamuɗa ɗon si tawi tun harana ko yarete haray ellala mo ndaari e oɗo hadith tun e nden ñawore ɗon kono noon mo yiltitike o hadith mo jangunoɗen ñanden o taway e ñaamugol ngol hino natori nder ton sabu nano woodi ka ñaamugol ngol yewta fi muɗum la tashrabu fi aniyati dhahabi wal fiddati wala ta'kulu minha on yi ɗon ñaamugol ngol natori e o hadith ɗo siko oɗo hadith tun anduɗa ka ñawore kange e kaalisi siko oɗo hadith tun anduɗa haray ñawore nden ko ƴettata ko yargol ngol tun haray ñamete tawaka nder ton mana ñamugol hunde ko tawi no woni solide arano no satti wano ñiiri wano liƴƴi wano tewu wano c'est-à-dire kala ko tawata na ko yarete si tawi ko o hadith ɗo tun anduɗa haray ñawore nden ko yargol ngol tun woni ko haɗa ñawore nden haray ko yargol ngol tun woni ko haɗa kono noon si a ndaari o hadith feƴƴuɗo la tashrabu fi aniyati dhahabi wal fiddati o wi wala ta'kulu minha aw wala ta'kulu min sihafiha on ɗon hadith automatiquement yeetikema ñamugol ngol wo yargol ngol wo naati e nder ɗimiranji ɗo ɗiɗi ɗi janɗi wo ɗi fanɗi wo la tashrabu fi aniyati aniya on kaka fanɗi ɗon fi sihafiha kaka janɗi ɗon donc on no wiyete kange on e haalisi on naati ñamugol ngol e yargol ngol naati janɗugol ngol e fanɗugol ngol naati duhiɗo e suddiɗo ko ɗo e ɗon fof la tashrabu o wi la tashrabu to e oya hadith mo jangunoɗe ñande duhiɗo e suddiɗo naatiɗo o hadith ɗo kadi o wi alladi yashrabu on mono yara ɗon kadi duhiɗo e suddiɗo naatiɗon mawɗo e kecco naati ɗon yashrab o wi fi ina'i alfiddati fi ina'i alfiddati ɗo o acci ɗon dahabo o yewti fi fidda on mana halis on miran hum halis kun o yewtali fi kange on o yewti fi halis on ɗo ina wawi wonde hara ko landal jaaba si tawi woni ko landal jaaba no ara wonde hara jaaba wongol hara ko beru ko landa kon on tigi jaabete no wawi wonde hara ino ɓeyditi wano ka ɓeyditi ɗon exemple ka waya wino ɗon e ɗiya hadiseji ɗe jangunoɗen ko feƴƴi menen meɗen ƴetta ndiyam men yaada e muɗum ka baharu sa e julugol hewta si tawi woni hara min salligoriɗa ndiyam ɗon min ɗon ɗete min heɓata ko min yara hara noon ndiyam ɗan min wondi e mum ɗan ko seeɗa jam joni noon ndiyam ɗan min woni e mum ɗan ɗum ko baharu on ɗan ɗon ko ndiyam lanɗan ɗan yarotako joni noon si min yari ɗanɗa tun honno si min salligike ɗanɗa tun min wawata yarde joni noon enen minen wawi salligorde ndiyam baharu on afanata wabbahu bima il bahri nelaɗo sallllahu alayhi wa sallama ma kanatu naam ɓe acci ɗon ɓe makuno huwa alhillu maytatuhu
بين هو الطهور ماؤه الحل ميتته ببيد دون الحل ميتته بما كاينتم هو الطهور ماؤه كدون دو وني كو لابي ndiyam ma dum be wiya na'am salli goreda kono be beyditi goddum go الطهور ماؤه الحل ميتته en sarhino on hadith don en bangini ahkam ji nyaawoje ko woni der don ko moƴƴa kala fala don hadith no wawi yeltitade baawe video ji men feƴƴudi ma o yaha ka telegram ka darso wona e jangede don o wawa hendade on hadith don o anda al ahkam ash-shar'iyya al warida fi hadha al hadith nyaawoje sharia yankoje arde e der on hadith don tay no wondi wondeji go goddo lando harako question goto mo landi on harako on don woni ko o jabete wano sayyidina Mu'adh ibn Jabal radiyallahu anhu landori non nelaado sallallahu alayhi wa sallam inna la mu'akhaduna bima naqulu ya rasul Allah ene alla nangitirayen ko yewteten ko nelaado ma kitakilat ka ummuka ya Mu'adh nene ma wasima yo Mu'adh wa hal yakubbu nasa ala wujuhihim aw ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim donc ko question on tu woni ko be jaabi kono jaabagol question on kadi be wiyali don be yiltitu question go e makko jaaboto do o question mo landida wa hal yakubbu nasa ala wujuhihim aw ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim donc ko question o woni ko be jaabi dan no way wonde ji go hara ko question landa don justo tigi jaaboto hara o yewtali fi goddum go donc do ne laado sallallahu alayhi wasallam yewti fi ko miran hun kun miran hun kun tawata ko miran hun khalisi jonnon be maki inma yujarjiru kono gulgulta on don gulgultugol kon woni dum misal joni stay woni goddo hino don da o jetti ndiyam o yari ha ridu makko dum heewi tewtew anana en wada bul nderton ko don wiete on yujarjiru do jonnon o yujarjiru do ko honnu woni tigi ko fanda kon do yujarjiru on ko ndiyan dan o yari dan ma njaran wonno dan e miran hun kalisiku dan o yari dan ko da woni e gulgultude kon ko dan ndiyan don woni haray ko bollan yite woni e wontude ka der reedu makko ko dum do woni mana on ko dum woni ko fanda kon ka ko nangangal yawmal qiyamah si onado yama yite parce que si fa dum don hino ka Qur'an alladhina ya'kuluna amwal al-yatama dhulman inma ya'kuluna fi butunihim naran wa sayaslawna sa'iran ko dum Allah الذين يأكلون أموال اليتامى بمبنو نياما جولة اليتيمة ظلما إدوتوني إنما يأكلون في بطونهم عندك بوني نيامو دكا ديدما بنارا كويت جهنم جونون هي دو اسكو نيامته مو بوني نيامو دون كويت وناو ييت ko نيامته simple bal no woda no wona har hay نيامته haray ara imo buubi wano ndiyam buubuda wano ice cream wano jus de fruit eko way wano mudum no buubi kono haranon ko jawdi alyatima woni ko nyamira dum don joni est ce que ayna yo nyamete don ko yite la ok est ce que a wi'a o nyamete don si o yahi ka der reedu o wonta yite al jawabu la parce que si o wonti yite neddan ken wawata wurude bawo mudum wawata wurude bawo mum wadi dum don yadata e system makko hay si tay ko nyamete wuldo nyamido joni haray misal joni o nyamu do nyiri wulndi ma fe wuldo ma kafe wulde so nyami so yari do yahi ka der reedu makko tetekki makko din e fulkuru makko dum e heere makko den e joppe makko den e ko way wono mum tenata yaadugol e dingulendi don tenata yaadugol e konko wuli donc gilande maka hunduko do haka koromodowol do haka bernde haka der reedu tenata sifandi ngulendi don si tayindi fe'iti niveau ji din idan automatiquement don en wawa andude wondema ko Allah wi konto inma ya'kuluna fi butunihim naran e ko nelaado sallallahu alaihi wasallam woni wiide do ko inma yujarjiru fi batnihi nara jahannama wona nyamete on kander reedu wona tayite wona nyamete on kander reedu wona tayite
ko fanda kon ɗon ko lette ɗen yawmal qiyama si tawi o nangoyama ndo woni mana almana sahih kongol sellugol ngol ɗon ko nangal makko ngal yawmal qiyama si o nangoyama hino jeeya e lette makko ɗen ko lettirte ɗum ɗo donc haray wona ɗuma on no wiyete wona ñamete on ka nder reedu ñamugol ngol ñamete e miran hun kaalisi mana yarugol ngol e miran hun kaalisi hukmu mum on al hukmu shar'i ñawore mun den ka sharia ko wonde mayno harme e wonde makadi ko minal kaba'ir ko bakkatu jeyaɗo e bakkatuji jani ñamugol honno yarugol e miran hun kange yarugol e miran hun kange ko bakkatu jeyaɗo e bakkatuji jani woni yarugol e miran hun kange wano woniri noon kadi yarugol e miran hun haalisi wano o hadith mo wonɗe jangude ɗo ni ñawore munde hukmu mum on al hukmu shar'i fi yarugol e miran hun haalisi ñawore munden ko wonde mayno harmi si goɗɗo andi kama ene kono woni ñawore ñamugol ma yarugol e miran hun haalisi wiwmo no harmi tay bakkatuji ɗin no wodi bakkatuji jani wono alkaba'ir bakkatuji jani wono as-sagha'ir bakkatuji tosoki jonnon oɗo yarugol e miran hun haalisi ñawore munden ko on to yiltototo kaka bakkatuji jani yarugol e miran hun haalisi ko bakkatu jano kon ɗum woni dalilon ko sabu tawde nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam kambi ɓe waɗi lette e ɗum ɗon innama yujarjiru fi batnihi nara jahannama wiwlugol nelaɗo nara jahannama on ɗo ndo ɓangini wondema ɗum ɗon nden hunde ɗon wontanayi neɗɗanke on lette yawmal qiyama so tawi o tubali ma o hawrodirali e yurmede allahu subhanahu wa taala wa hada min alkabair ndo ko bakkatu jeyaɗo e bakkatuji jani bakkatu jano on noon mo waɗimo o ittanaymo ko wiyete kon al adala nunɗal o ɓooraymo ko wiyete kon al adala nunɗal ngal ko on ɗum woni ngal nunɗal ɗon on adala ɗon mana makko on ko si tawi woni hara joni seede no noddede goɗɗo seeditotoɗo wono ko Allah wi to fa ashidu dawai adlin minkum fa shahadatu baynikum fa shahadatu ahadikum sifa ɗum seedeji ko noddete kon haray oɗo jeyetake ɓen noddeteɓe ɗon waɗowo on ɗon bakkatu jano o jeyetake e ɓen noddeteɓe ɗon ɓoraymo ko wiyete kon al adala donc ɗum ɗon ko ella jano e ko yowodiri kon e on ɗon ko wiyete kabira mana bakkatu jano kadi bakkatu jano kadi a wawatamo ɓorade e sabu salligagol ma juulugol tun ma ittugol zakka ma horugol sumaye ma ɗum hajjoygol ma waɗugol umra e ko waywono mum a ɓororta ɗum tun bakkatu jano mana a waɗata ɗum tun montaneɗa bakkatu jano bakkatu jano on hino ha ton jine tububuye mum kañum herti ɗum ala sabilil misal si tawi hara goɗɗo o waɗay zina o wata salligade ɗa tun o juula o jaɓane salligi makko o jaɓane julde makko nden wiye kadi bakkatu zina makko on iwi la iwrata non la budda o waɗa tawba nasuha fi on bakkatu mo watta ɗon on zina mo woni wadde ɗon ko ma o tubanamo kanko on zina ɗon par ce que on zina ɗon ko bakkatu jano wano woniri noon yarugol beere so on tigi yara e beere o woni ɗo o yari beere o mandili o suli o woni ɗo ha ɗum ɗon akkitimo few o yehi o wuyɓoyke o gosike o salligike o juuli ko salligi o juuliɗa kon fewdo ka tawi ɗon o sula julde makko nde nde jaɓete
julde makko nden jaɓete wano woniri noon so yimmi ke yayo waɗoyi umra makko on jaɓete wano woniri noon so yimmi ke yayo waɗoyi hajju makko on jaɓete kono ɗum ittata bakkatu beere nde o yari nde beere nden ko bakkatu njano woni ɗon himo haton jini e tubangol ɗum ɗon yasalunaka anil khamri wal maisir qul fihima ithmun kabiru wa manafi'u linnas wa ithmuma akbaru min nafi'ihima ha Allah wiyoy nokkugo innama al khamru wal maisir wal ansab wal azlamu rijsun min amali shaytani fajtanibuhu la'allakum tuflihun tayyib ɗum ɗo ko bakkatu njano on si tawi a accitaymo a tubanaymo kanko feere innugol wondema on ti salligike ma lootike ɗo longal ma ɗum itti sadaka ma ɗum yehi waɗi umra ma waɗi zakka ma ɗum ɗon ittata bakkatu njano on ɓoora moye neɗɗan kewn no woodi karamakoɓe innuɓe bakkatu njano on si on tigi waɗimo wona kefeero no woodi karamakoɓe keferɗinoɓe neɗɗo waɗɗo bakkatu njano kono noon asahul aqwal inda ahli sunna wal jamaa ko on tigi keferɗinta so waɗi bakkatu njano on o yaltirta l'islam sabu ɗum jonnon no heddi tun noon hande kadi andugol ene oɗo ko mu'minun naqisul iman ka ko o muslim gayre muslim honno gayre mu'min joni oɗo neɗɗo waɗɗo bakkatu njano ko o julɗo ɗum ɗon no anda kono enen mo mari gonɗinal ko woni gonɗinal ngal hino ɗuyti ka o ala gonɗinal few joni mo waɗi bakkatu njano haray himo mari gonɗinal seeɗa ko woni gonɗinal ngal ɗuuɗa ka haray o ala gonɗinal fes ɗum ɗon ko honto ari kaka hadith nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam kaɓe maki ɗo la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min waɗata jeeno waɗowo jeeno fewno ka watta jeeno ɗon hara ko o gonɗinɗo joni ka nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam riwi ɗon imanu on e neɗɗo waɗowo zina on ɗon ko landitete ɗon ko bijidan no jeeya e mum ko ka fewndo ka watta zina on ɗon tigi tigi ka woni wadde golle ɗen ɗon tigi tigi kono si o immike ɗon haray gasi ka ko fanda ko fewndo nde himo waɗa golle ɗen ɗo e o tuubude misal joni goɗɗo no wadde jeeno ni mo hoore sonnajo ma sonnajo no hoore duhiɗo ni ɓe wadde jeeno ko fewndo ɗo imanu on ɓora si ɓe immike ɗon ɓe yehi ɓe lootike mo kala yehi jokki haaju mo haray imanu wonti ka wonno ka haray ko sa'i mo on tigi wondi e ɗum ɗo on hara o tuubali taho koye on saha ɗo woni ko fanda ça c'est un deuxièmement est-ce que ko imanu on foppu ɓoorete e makko wiyete ko aslul iman on woni a ittede e makko ka ko o naqisul iman imanum ɗuytike kono non l'islam on hino heddi ka aslu ko wondema imanu hino ton seeɗa ko woni imanu on tiiɗa imanu on ala doole imanu on ɗuuɗa sifa wano hakkunde seydina aboubacre no siddiq radiallahu anhu e sahabaɓe nelaɗoɓe heddiɓe ɓen ko ɗum waɗi karama ko ɓen ɓe wi'i seydina aboubacre no siddiq radiallahu anhu feƴƴitorali sahabaɓe nelaɗo ɓen alayhi salatu wassalam fi julde e zakka e goɗɗum ngoo ko feƴƴitori ɓe koko joli kon ka nder ɓernde immorde imanu on ko mari doole kon ko ɗum waɗi sayiji goo ɓe landotono wano sahabaɓe go ɓenna enen sahabaɓe nelaɗo ɓen hari hino jala ɓenna hi hari hiɓe jala wo kono si imanu on landama tawa o dillinayi fello tellement ko ɓe mari gonɗinal mana ɓe waɗayno samakala ɓe fijayno ɓe jalayno ɓe waɗayno awamu ɓe waɗayno canti kono tawa imanu on hino ka nder ɓernde wano fello donc neɗɗo waɗowo bakkatu njano on haray imanu hino ka nder ɓernde makko seeɗa
ko woni haray imanu on ala dole ko o wi'irte gonɗinɗo sabu honɗum ko sabu tawde si o wakkilike yahugol waɗa on bakkatu janoɗon haray imanu makko on jippike o joli ko ɗum ɗon addi sabu ha o ɗowa o yehi o waɗi on bakkatu janoɗon simo marno imanu soobe imanu marɗo doole imanu on duñay no mo wippita mo pottinamo e waɗugol bakkatu janon ko fi hon ɗum waɗi si ɓe inni wondema haray himo mari imanu seeɗa ko sabu yewtere nde yewtere nane wiɗen si goɗɗo waɗi jeeno o yehi o lootike ɗongal o salligike o juuli woni hara julde makko nden nde jaɓama ɗum ɗon ittata lette fi jeeno ko duwa lettede kon misal joni simo duwa piyede loyru temdere fi o juuliɗa ɗum ɗon ittata ɗum ma ɗum si tawi ko duwaɗo fidede kaji ha o maya fi o juuliɗa ɗum ɗon ittata ɗum tanke o waɗaka goɗɗum e ɗin ɗon ma Allah yafanimo haray on bakkatu mo waɗiri jeeno ɗon ha joni himo heddude e makko mo yaadude e makko jon non ko honɗum waɗi ɓe holli wondema haray imanu no toon seeɗa ɓeyni ko sabu tawde haray ɗe golle ɗe woni e gollude ɗa hino jaɓede ko ɗum ɗon waɗi si yarowo beere yari beere o suli sulande nden iwi o laɓɓini hunduko makko kon o yahi o salligike o juuli julde nde o juuli nden jaɓete kono bakkatu beere nde o yari nden hino heddi ka heddi ɗon joni ko honɗum waɗi si nden ɗon julde jaɓa ko par ce que sintere imanu hino ka nder ɓernde makko ko woni o ala doole imanu ko supportamo haɗamo e waɗugol ɗiɗa bakkatuji jani par ce que si ko aslul imanu on ɓora e nder ɓernde neɗɗanke on hara ko ɗum ɗon itta e nder ɓernde neɗɗanke on o wonay kefeero à l'instant o yalta e l'islam ko waɗi noon ko ɓe innata kon hakkunde iman e islam hakkunde majje kanji ɗiɗi ɓe inna ida ittahada iftaraka wa ida iftaraka ittahada ko ɗum ɗon ɓe innata ko ɗon ɓe firirta islam e iman ɓe inna ida ittahada iftaraka si tawi woni on no wiyete hunde nde wowlama hunde wootere masalan a wi imanu e islam hara ɗiɗi non ɗi ari ɗi feppi haray islam on bimana iman on ari islam on ari mo kala e majji dari ke ɗi feppi haray hande kadi islam on no fira goɗɗum ngo iman on no fira goɗɗum ngo kono si ɗi sendodiri ɗi pottodiri tawi ko ya noddu goto e majji mo nodduɗa wo représentay oya mo nodduɗa wo représentay oya iman on représentay islam o wano islam o woniri no représentay iman o mana hiɗa wawi firude imanu hara ko tugalel islam ɗen noddata wano woniri noon hiɗa wawi firude islam hara ko tugale iman ɗen noddata donc ɗi ɗiɗi noon mo kala e majji no représenta oya si tawi ɗi pottodiri kono si ɗi ɓaddodiri kanji ɗiɗi ɗi darike nokku gotum iman o no fira goɗɗum ngo islam on no fira goɗɗum ngo ko ɗum waɗi si a wattani yilaka la ilaha illa llahu kanko tum kalimatu shahada on la ilaha illa llahu muhammadun rasulullah oɗo tum mana ka arkanul islam to andi ko shahadati an la ilaha illa llah wa anna muhammadan rasulullah wa iqami salah wa itai zaka wa sawmi ramadan wa hajji baytillahi lharam ɗiɗo joyi joni noon ka shahadati an la ilaha illa llah muhammadun rasulullah tum kanko tum himo ƴetti ɗon ɗi ɗiɗino mo ƴetti ɗon islam on mo ƴetti imanu shahadati on wiwgol ashhadu an la ilaha illa llah wa anna muhammadan rasulullah ɗum ɗo ko nutqa ɗum ɗo ko wowlugol ɗum ɗo woni islam on imanu on koko fiɓuɗa kon ka nder ɓernde gongingol ko oɗo la ilaha illa llahu firi kon wano wigol wano yingol al ilmu wal ikhlas wal inqiyadu e ko way wano mum ɗin ɗon arkanu la ilaha illa llahu ji ɗin jeeɗiɗi fiɓugol ɗiɗo ka nder ɓernde gonɗina ɗi jaɓaɗi qirruɗi ko imanu on waɗata ɗum ɗon si imanu on ala ton a wawata jaɓude la ilaha illa llahu on haqqan wa yaqinan wa inqiyadan wa ilman wa ikhlasan a wawata jaɓude haysi a wowli kono haray ala ka nder ɓernde ga tanke ala ka nder ɓernde ga a gollata muqtada la ilaha illa llahu
agollata kala ko yaadi e on la ilaha illallah ko la ilaha illallah wiya wadu kon a wadata dum non arentota ko shirku arentota ko bid'a arentota ko haqqul tar ko lo tagol nasi e pigol cede ya gol ndaro e wadugol dum do arentota ko no arentota ko shirk hara kon ko la ilaha illallah hadu mado joni an a wowli go kadengal do ko na ala ka der bernerga iman on kadi si ari الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره حلوه ومره إكوه ونموم إيمان ناته جونون أرو يا غولي جدينغا غولي جدي وانو جولدن كو براتيك نو غولا إسلام نو زكاة كو غولا إسلام نو ودوية مالية العمل المالي gollal jawdi yankowal parce que ko zakka wonda aytude kadalika ka hajju kadi ko amal mali wa badani parce que a finance ay jawdi din soda billet de avion jetta visa ambarko da do yaha jippo da makka yaha non gollal bandungal nata der ton yahugol honno wiyete tawaful qudum tawaful ifada tawaful wada kajuma honno wiyete al ifrad kanyuma qirane tamattu suboda don ko jettuda wo yaha golla dewal hajju mangal ha gasa madum umra ma on ha o gasa dun do ko gollal bandu islam onno jonno heddo kander bernde ga ko hondum gollanda ngal don est ce que ngal ko fi Allah est ce que ko fi yo yimbe ben andu est ce que ko fi yo yimbe ben mane ko fi yimbe ben mante fi yimbe ben jarne ko fi yimbe ben andu a hajjoy ko fi yimbe ben andu hitande be aya e makka ikhlaso on der ga woni imano on don si o boni gollangal bonaka kene ngal moƴƴino kal islam ka kene ka yiwgol kono sabu angal imanu on leyga bonni gollangal sabu ikhlas ala ka der bernde ko do wadi sibe wiyay koma waqara fil qalbi koko joli kon ka bernde wa saddaqahu al jawarih gongini dum kadi tereden mana wonay ka der bernde ko woni ka der bernde kon kadi ko hasi kon ko dum don yaltata ka kene ko dum don pratikata ka kene ko dum wowlata ko din action ji wadata ko be yimbe wondata ko ben teki data e mum wana pullo futa wirata non ko nandu didin ciowo data ainsi de suite. Donc haray on don alhali ko non o wawata yarde tay jonnon aren kadi e tobbere go ka fahinka o hadith goto do ka nyamugol e ka yargol joni on andi ne la sallallahu alaihi wasallam ko yewti fi mun ka yarugol ka miran hun kalisi ko don woni ko be yewti fi mudo jonnon nyamu gongol non nyamu gongol kadi hino natori nder don ndo wiyete qiyason ko indirgol ida didi si tayi woni arkanul qiyas on timmi jonnon est ce que qisete don nyamete on wano njaran danno joni sinelado wi njaran alladhi yashrabu on mono yara be wi njaran be wi yali nyamete don e on hadith don. Ok, jonnon est ce que mo nyaamu yi don harana yar gongol o wadi hara ko nyaamu goddum something solid hunde ko satti ko fendi hara ko dum o nyaami est ce que dum don kadi jetta nyaawure wotere den haray inna ma yujarjiru fi batnihi nar jahannama est ce que dum don jetta don karamo ko be maaki dum don ko mahallu bahth amma innugol nyaamu gongol kamiran hun khalisi nyaawore mun den eske no dagi kano harmi ko hino harmi na ya nyaamu wona ya yaro kamiran hun khalisi nyaawore mun den ko hino harmi kono eske no honno wiete kamba ardo on ka yaran ka njaran eske ko on kamba kadi ari ka nyaamete dun don ko mahallu bahthi nder ulama haray dun don ko kambe wawata yiltitade dun don jonnon se ndari kadi est ce on tigino wawa gollirde kum miran hun do harawana nyamugol yargol
harawti no gollira kun harawna ñamugol e yargol aljawabu naam no sella ka onti gollira kun harana ñamugol yargol sabuna non no tabiti e sonnaɓe nelaɗo ɓen radiyallahu anhunna no jeeya e maɓɓe nene ummu salama radiyallahu anha kamɓe ɓe jogino e miran hu kaalisi kumɓe ƴettayno on no wiyete cukuli nelaɗo ɗin sallllahu alayhi wa sallam ɓe waɗa e nder makkum ɓe acca ɗon fii ko ɓe ñawditora kunɗon noon si yimɓe ɓen nawnino ɓe neli e nene ummu salama ɓenni kaari no nawni koye ɓe walluɓe ɓe ñawdamo ɓe ƴettay no ndiyam ɓe waɗa e nder kummiran hu haalisi ɗon ɓe jillidira e cukuli nelaɗo ɗin sallllahu alayhi wa sallam si ɓe jillidiri e ɗum ɗon après noon ɓe siiwa ndiyam ɗan ɓe jonna ndiyam ɗan goɗɗo on ɗo yaha jonna oɗa on ɗo lootoɗan o ndikkira e kodduri e allah e yurmede makko donc ɗo on haray ɗum holli wondema margol miran hun haalisi kun e laala e muɗum en yewtino ɗum noon eɗe hadithiji feƴƴuɗi margol miran hun haalisi kun e laala e mum e laala e mum gollitirgol kun ka nder suudu e laala e muɗum miran hun haalisi kun ko woni miran hun haalisi ko woni miran hun kange e laala e mum jogagol kun ka nder suudu maritorgol kun gollitira kun ka nder suudu hara wona ñamirgol kun ma yarira kun par ce que hukum arɗo on ko ka ñaworeji yamugol e ka yarugol ari wona ka gollitirgol sika ka gollitirgol wiyano nene ummu salamata maratano kunɗo nene ummu salamata ɓe maratano kunɗo donc margol ɓe kun holli wondema ella on wona ka margol kun e gollitirgol kun e alhaaliji aduna woni ella on kaka ñamirgol kun ma yarirgol kun ko ɗon ella on woni idan haray ɗon ella ala nde on tigi gollitirta kun e sengo fiyakuji aduna go'o hara wona ñamirgol kun ma yarirgol kun ma ñamugol e makkum ma yarugol e makkum donc haray ko ɗum ɗo woni ko famete alhaali on no woniri noon e sharia al islam on kañum ƴettirta programme ji ɗin noon annano sikkirɗano ti tawi ko enen fo en inna ɗum ɗo fo dagaka ɓa tun ka ñamugol e yarugol to harmi eɗan gollitirgol kum few harmi koye ko yaltine kun hay koye kono wonano sahabaɓe nelaɗo ɓen sallllahu alayhi wa sallam kamɓe nanon ɓe famirno ɗum ɗo ko ɗum waɗi ɓe gollitirayno kum e alhaaliji heddi ɗin ko woni ɓe ñamatano e makkum ma ɓe yarira kum donc aray ko ɗum ɗo woni mana on e hadith on haray ko ɗo wonɗen e darade inchallah yewtere nde nde juuti seeɗa mi rewto hadith on ɓeyni wanum mi salamata ƴettama e nene ummu salama radiyallahu anha allahuma welama ɓe galatuɓe maki galamaki rasulullahi nelaɗo allahum sallllahu alayhi wa sallam ɓeydir men nde dow maɓɓe wa sallama o isnaɓe alladi on yashrabu mono yara fi ina'i e miran alfiddati kalisi innama yujarjiru andu kono gulgultata fi batnihi ka nder reedu makko nara jahannama ko yitte jahannama muttafaqun alayhi hadith on ko fottaɗo e sellugol mum haray e bawgal allahu subhanahu wa taala en daroto ɗo jama on ya rewto darso on ɓe dartamo ka whatsapp wano wowiri noon jama on jippo kadi ka telegram darta darsuji feƴƴuɗi ɗin ɓe ndara alhaali majji on kala darsu mo ɓe hendanoki ɓe to ɓe hendomo hara ɓe waway yuɓɓidirde darsuji ɗin fo hara hiɗi jogodiri hara nayo hay hunde taƴirɓe hara e bawgal allah subhanahu wa taala en aroyay kadi e sayiji aroji ɗin hiɗe mari kadi arbauna nawawiya sharheteɗo si allah jaɓi en aroyay on darsu ɗon hada wallahu taala ala wa alam wa sallallahu wa sallam wa baraka ala muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk